Kaça verirsin? Kaça bir olasın? Bunlar erkekçe ekler sürüşeli. Ben erkekçe sürüşeli, ben etem. Sana eten şundan kulağı diyorlar. Men çeçem anı. Kaça beşikçe? Siz kança bir olasın şunu? Men kişiler aytam ben sizge. Söylediğin almak aytıp kaldı. Şuna men akşaga kerek bolsa. Men ukazımчы 2 күндөн кийин чыкканда. Булар ошого чейин келип анан бул тиги сануулуп түз сүрүшөт да. Анан тиги куда даже менен сүрүшпөйт алчы. Хорошо. Болсо чечип коелу. Канча бере алабыз? Жанагы сен $150,000 берген. Мен сизге айтып берейинби? $150,000 берген. $23,000 эме алган, куат болуп калган $3,000'dan al birine 15'ine $3,000 bergen. Эгерде сиз эмепсиз, мен билем да аны. Да, ал жерде 150 эмес, каде миллиард бар. Ошон үчүн барып атат.